Nara di masak kau, Bang. Naman tagar kapak paano nito ujaw kan. Itu nara yang hidung kau, sepah pakapak. Wah sih. Oh, banda kas. Ukoy kai. Rebung besar. Akarang. Hahaha. Roy. Paling papaling ora sih gabi kau. Hei. Roy. Sama Roy. Hahaha. Nggih, titik tutuk ko. Hai. Oke, pisau mendaw na. Oh ya. Puna da kabingat ay tip-tiki pisau. Aduh. Lilo kapag Sat-sat kaya lilon papaloy ko. Tingnan mga pakar-kapak. Bahaya kaya ludayak to. Ludayak tingkat di ano. Nilarit ko na yun na. Tigi setano lago. Padahal isun papaloy. Pananani hila. Hey. Nyo, waku, mektuk kano bang. Hai. Oh, semangat jauh. Uy. Mangar. Nakupak ako mangar. Upag di mangar. Hindi na nga sinaw kasano bro. upak ko. Upak di mangar. Ano? Kaya cara ngunod daw na ito. Parang dayak ngunod daw. Sige. Naman pala yung mami. Mami, kung na yung lumbat, ito po na pintar. Bikin zaman dah lah. Lola. Zaman now. Bukan zaman dulu. Ini zaman sekarang. Ujau betung bahasa Dayak. Tuh yang pi. Nah, ini bahasa Dayaknya. Ujau betung. Mantul. Besar sekali. 2 kiloan lebih itu bro lah. Nyampuri bahasa orang Indonesia orang sih. Pun lagi sama ujau di rebung kalah. Yo. Sama ujaw pa. Mirip pampin, mirip. Gua pernah sama Yo. Ya, ada nyamuk bro. Itu hampir ke gabi na jadi mandir kuman nih lah. Nah, ada nyamuk. Ada rumput-rumput, nyamuknya banyak. Nah, pohon sirih. Nah. Bersih-bersih dulu. Jangan jauh dulu. Biar bersih. Nah, ini caranya bikin rebung. Yang tabar-tabar bisa teko. Tabar-tabar bisa teko. Dibeli mau. Tabarin. Wah ya, tabar-tabar. Kan wah mantap bro. Nyaman. Iya bang. Iya. Masih karo-karo piaw Manis nih, serap. Iya yuk. Oh, tambah. Đấy bro, đây. Tambah dia. Iya, up. Rồi.
sudah mendidih. Ikan rebung. Wah, enak sambal nanti. Yang limau kan? Oh ya, mau. Ya. Oke, Penginan lo Dayak tuh. Kayak jeruk bro lah. Rebungnya. Ikan Dayak. Bukan palui. rebung. Nyambal ya bro lah. Kuduna kehendak abah apa konten tahu